umuryango wa Pastor Bob Nkurunziza na Nicole Banze Nkurunziza, ndavyakiriye ubwo ni prophecy. Uko tarakimuri kuravuga. Okay. Turi umuryango Imana yagiriye neza, Imana yamenye kuva kera, none ubu tukaba turi mu nzu yayo. Turi umuryango dushima Imana kubona dushobora guhagarara uno munsi imbere yanyu dushima Imana. Turubatse, tugomba dukwiza imyaka 14 twubatse. Yego, dufite abana 3, abakobwa beza Imana yaduhaye. Tumaze imyaka 19 tuzinanye. Murumva ko harimo before. So munyemerere dutangure tubabwire yuko Yesu akunda ingo. Ari naco gituma nukuri dushima Imana ko naduhagaze muri aya mavuta, tukaba dufise mu visionnaire wacu ariwe Apostle ashobora kwiyumvira imiryango, agafata ukwezi kose avuga ati twubake imiryango, kuko imiryango iyubakitse igihugu kirubakika. Amen. Pastor Tangura uvuge gatoya basi ndakumva. Haleluya. Amina. Yesu ashimwe. Twagira ubuntu budasanzwe bwuko uno munsi twongera kubasangiza ku buhamya bwacu. Tumaranye imyaka 10 tugiye ukwezi umwaka, actually muri uku kwezi turuzuza umwaka wa 14. Tumaranye 19 tuziranye nkuko yarabivuze, ariko ubuhamya bwacu bumwe turabuzi, ariko hari natwe bigenda bidutungura nkuko nawe hari byanjye, hari nk'ibyo namubwiye ejo bundi atarazi, ntago yigeze amenya ko nizi Gisenyi. Nabimenye nanjye ngeze nambwira sheri uziko hano hantu nahize, arambwira ngo nese ibintu byawe bingana bite. Rero ubuzima bw'abantu ni bugari, ubuhamya urashobora kubuvuga bwa bundi, ariko kubera watijwe amagambo ukagira ubuhanga bwo kubuvuga ukundi. Amina. Akaba ari bwa buhamya nyine, sinzi uko mubizi ko Nicole tugitangira kuvuga ubuhamya nahitaga nterura mushware nkazitereka hafi ko ahita atangira kurira, nkavuga ariko si uyu mudamu bazava ndamuhonda, uyu mudamu yirirwa arira buri gihe ngo Imana yatugiriye neza akarira, nkavuga iyo Mana igira neza ukarira niya. Rero icyo dushimira Imana nuko dufite aho twavuye, tukaba dufite naho tugeze. Amina. Nkuko arabivuze, we are so thankful kuri Apostle yuko agira igitekerezo nk'iki aho tuganira ku miryango. Nabonye iyo umaze ni bande bantu bajya mu bukwe bavuga bya bintu by'abantu bakoze ubukwe, we n'umugore wawe kumva mwasubira nubwo mwaje mutavugana. Rero tekereza rero bamaze ukwezi kose bababwira ku rugo, urongera ugatekerezaho ibintu bamwe bakabivuga, and then your perspective about marriage igahinduka, you know. So mu byo tugiye kubasangiza, turaza kubasangiza ubuhamya and then turasangira n'ijambo ry'Imana. Haleluya, mwabitwemerera. Amen. Rero nkuko mubizi uyu mudamu kubashya twahuriye muri boîte. Ntabwo rero twahuriye. Twahuriye rero. Niyo twaba kenshi ariko siyo twahuriye. Kababwira hano twahuriye ubwa mbere ndabyibutse. Ari abantu bahura mu nzu y'Imana muri Haleluya Amen abaGI. Twe twahuye afite umukope w'umwarabu, nanjye mfite umukopine w'umutaliyano. Aho niho twahuriye. Duhura twicaye muri cafe, ndi kubwira umukopine wanjye w'umutaliyano kazi, nkambwira nti shatse umukobwa w'umwirabure cyangwa umurundi kazi, kari agakobwa nagashaka, ndabona ari keza. Nawe akambwira ngo ni keza kabisa, ngo ni akabajo. Bon, nanje yari uko nyene. Gute? Bon, naramubonye
ndabona nyene ko quand même ça va ni umubogari kandi sinari ndamuzi muri ville donc nubwame nari ndamubonye i Burundi ubundi i Burundi murazi ko ni hato turazinanye presque twese so naramuye ndavuga uyu mutipe sasa hama ticara n'umutipe wanje twari kumwe ico gihe ndamubwira nti sha ujya mutipe n'umubogari nawe aranyemere avuga ati that's true kandi ntawe tuzi nuko nyene wanda so and then fast forward turamenyana ntago byatinze twahuriye muri anniversaire azanyicara iruhande ndavuga nti ntoncika barakubeshya turaganira kuva ubwo tuba turatangiye urugendo and then ibi najya mbwira ngo yankundiraga ngo yarazi ko ndi umurokore I don't know how ariko kubera nk'umwana je navukiye nakuriye mu nzu y'Imana mama wanje ni pasiteri so hari ukuntu ubu kinyuzamo tugambo haleluya verse kabiri rimwe na rimwe ukareba ukuntu binyuzamo so arambwira ati nawe n'umuntu mbona niwe ati mbona wakizwa tukajyana mu nzu y'Imana so ariko ntago yarazi ko maze hafi imyaka 10 ntinjira muri church najyaga njya no mu bukwe nkagara ku muryango avuga ni mwarangiza ibyo bintu byanyu bya fake mumbwire tugende kubera being hurt about ibyo ndabigeraho and then uyu noneho yinjiye ahita arakizwa bya vrai so akijijwe sawa ikintu cya mbere yakoze yarandetse avuga ati ntago nakongera kugenda n'umupagani reka ndavuga ihivugire so uko twakuze background yacu twakuze nyine nk'abana benshi baja muri Sunday school so ariko haragera imyaka wumva ushaka freedom ukumva nyine birakubanye byinshi twebwe ico gihe ibyambanye byinshi kubera numva hari amategeko menshi mu nzu y'Imana nari numva ndusha naja muri Sunday school hama muri chorale hama nkumva ni routine hanze ariko ibintu byatari hanze nkabona abajene barasohoka baragira ndavuga aya nanje reka nzogenda ubwo rero twahuriye naragiye kuraba hanze uko bimeze hama duhuye muri boîte ndavuga uyu ari different no muri boîte avuga ijambo ry'Imana numva biri bien ndavuga uyu tuzosohoka kubita ijambo ry'Imana twibandanyirize kwa kundi nyene n'ukuri numva ni bya bien ariko avyura urubuto rwari muri jewe nkiri umwana rero ntiyamenya ko mu kunsunikira muri ivyo bintu je nciye ninjira mu nzu y'Imana by'ukuri so ninjiye rero hamujana umva nyene turatangura aho twasengera aho je nasengera twari dufite inyigisho za Bibiliya so twavyiga amezi 9 imbere yuko udesida kubatizwa canke gusubira ivuye so ico gihe iyo ugikizwa nta nkoni yari ndiko umva yari shwa yanje kumva ko nkomeza canke ntakomeza nkaza ndamukwega mu nzu y'Imana akanyemerera je sinzi ko yagize ibyo bikomere byo kutaja muri eglise numva yuko ari bisanzwe turajana mu nzu y'Imana ariko je uko negera mfatwa uko negera uko wa munsi wo kubatizwa ugera rero ho barambwira bati rero urahitamo ico ntatahuye kimwe mu bakoga twari kumwe menshi bari bafise abakopa ariko ni jeje nyene bafashe nko ku siyasinzi no ngo bafashe ku ngumva ariko baranyemeza barambwira bati urahitamwo guheba ujya muhungu canke kubatizwa ndavuga sha ibintu numva bikomeye ariko nyene ndavuga reka nsenge kuko uyu nari numva turi bien nari numva ndi kumwe n'umuntu enfin tuvuga ururimi rumwe avuga ijambo ry'Imana ndanamukunda kandi twumva ibirori ico kimwe numva je nguwe neza mu buryo bwose ndavuga mana you know what Bob ngoma ndamuhebe ariko niyaba ruwanje uzomugarukana so ico gihe namuhevye ntivyari vyoroshe yari 2007 kandi ico gihe mama wanje yari aba muri Canada yari yavuze ko aza kuturaba so aje kuturaba ndamubwira mama ndafise umuntu dukundana kandi biri sérieux yari aje yiteguye kubera yari azi ko tugomba dukora ubukwe so iyo 2007 twari twateguye ko tuza ko officializa relation yacu
tuvuge ko dukundana hama tugire mariage. Aza afise amakado y'umukobwa, murabona umukobwa yakigira mariage, basi ukwezi kwa mbere wabone nyine ho quand même yabaye akadamu. Mve mu majinsi gatoya, anzanira ibintu byose. Azana gift yo kuri dote. Ariko imbere yaho gato, je ndesida kumuheba. Kandi namuhevye sinabimubwiye. Naramwandikiye email. Ko narabona ni nkamubwira ko rafise amajambo menshi aranconvaincre. Ya, mboneye akajyo ko kubwira jeune wese. Ni wahita muzohitemo neza. Yesu araryoshe, niwe nzira byose. Kandi ntuzutinye kuvuga no. Sinarinzi ko tuzogira mariage ico gihe, ariko nari numva nizeye ko nugatonzanira Bob anzonzanira mwiza wanje. So don't be afraid to say no, just do it. He will back you. Backings. Yaramfashije hama umva bwo turavanye. Wabyumvise gute? My ego was hurt. Urasi nk'umugabo wese reka niyo phase netuyitindeho, ariko my ego was hurt nk'umuntu nari muri babahungu ntumva ko nta mukobwa yanyanga, sinzi ko mubazi, ukumva nkavuga ariko ka karundi kazi kweri mu bantu bose niko kanyanze. Yamubwira nti uzi ko ari we mukobwa wa mbere mugufi twakundanye kuva mbaho. Ariko fast forward ikintu cyamfashije, naho ndatekereza none ngeze gushaka ndi kubitekereza, I think narongandira na mama wanjye my sister, none ndababaza buryo umuntu ashatse ashaka umuntu ameze gute. Arambwira tuzashaka umuntu utinya Imana kurushwa gutinya. Hama the only person come to mind yari wa muntu yandetse kubera Imana. So kuri jewe yari value nini, kuko nasanze abantu twakundana umuntu arahinduka, ahindura uko ateye, ahindura ibyo avuga, agira gute. Ariko uyu umuntu akunda Imana kurushwa gukunda, cyangwa ayitinya kurushwa gutinya, ayubaha Imana kurushwa kwa kubaha, n'urugo yagubaka neza. So that was cyari ikintu cyatumye kimpushinga to come madukora ubukwe, and then twinjiye rero. Uyu mukobwa narinzi umuntu uvuga ibintu bisetsa byoroshye, ntagavuga amagambo menshi, ariko yatangaga umutuzo. I don't know ngene nabivuga. Hari umuntu utavuga ariko akaguha peace. Iyo muvuga no judgment, nubwo namubwiye ngo nuri igiti ni bavoka 10, akavuga ngo nzigufatire nziguhishirize. You know those type of people, ukumva ntacyo utamubwira, nta hatakubera, ariko aza ari gashindi rero. Ndavuga none se reka egera imbere mbivuge neza. Ndavuga none wowe ko ari we twavanye, nambwiye none se Canada yakugize ite? Ko mperuka uri umupagani ariko waragapagane keza. Nese ko wabaye kirokore kibi. Sinzi ko ibyo bintu bijya bibabaho, ugasanga umuntu arakijijwe abaye mubi kurushwa yarameze. Ugasanga ibintu byose biramurakaza, ikintu cyose ngo ni igipagani, ibintu byose bamubwira, namubwira ngo tujye aha ngo harimo inzoga, wambwira ngo nkambwira wowe rero dutangira relationship yacu bishaririye. Ariko ko nari mfite nari muzi muri past, ndavuga you know what, nibingibi it will pass. It will grow. Sanga byagiye birakura. Namubwiraga none se mbwira uri umupolisi, uri judge cyangwa uri umugore wanjye, hitamo basi menye umbana nawe. Kuko najyaga mpagarara akambwira ngo uhagaze nabi, nakwicara ngo wasetse, naseka ngo wari, nkambwira okay mbwira hariya position ni yihe. Sinzi ko muza abo bantu yaprosha ubuzima muri kote pas négatif ariko kote pessimisme y'ibintu. Jewe ndi umu optimiste, gendebera ibintu nk'ubu bambwiye ngo umuryango wikubise hasi, uyu nguyu abivuga umuryango uramenetse ntago biracitse, niyo approach afite. Je approach afite nambwira reka tuwuhindure,
ngo ariko kuki ibintu byose byoroshye. Kandi nkambwira ko buretse ibintu turi kuvugana turashaka guhindura umuryango, ntabwo dushaka guhindura ngwego ngo ariko ngo ntubyoroshye. Ni bande bumva ibyo ndi kuvuga? Nkambwira urabikomereza iki? Sibyo? Why am I saying this? Yewe nababwiye how we grew up, ye n'uyu twakuze bitandukanye, yabaye mu nzu ebyiri i Burundi. Imyaka yabaye i Burundi 2 house. Yewe na nubu ndacyazishaka. Rero ugasanga yewe nakuze ari igitabo nigeze gusoma rimwe cyavuze ngo laugh at your own pain, it will heal you. Kubera bifite phases ebyiri, yavuga ngo don't laugh kugira uyibagize, ariko laugh kugira uhealing. So dukura mu rugo duseka ibintu byose nibibabaje. Buriya mwebwe ntago hari ikintu kiba kibabaje, ariko bivanye n'ukuntu bakikubwiye kikoro, sibyo? Rero hano ntago isi barayizi, hari abantu bazi isi, sinzi ko mubazi, wagira ngo Yesu ayirema Imana bari bahari, azi yuko ibintu bigomba kuba taken seriously, nta bintu byo guseka. Uyu nguyu iyo reka mbabwire, sinzi ko tumaranye iyo myaka 19 tuziranye, ariko iyo ngiye kumutera blague ndamubwira nti sheri ni blague, hamuteguza. Ntago mwabyumva, ndamubwira mbabarira, ibintu ngiye kukubwira ni amakuru ari aho ngaho, kuko wewe uko mbimubwiye uko niho bifatira ngo no nta blague irimo, kuko blague sinzi ko mubizi blague iryoha harimo un peu de vérité, sibyo? Sibyo ko ntabwo nakubwira ngo uri inzobe uri gikara ngo urabyibushye kandi unanutsoya, mpera mu bunini bwawe nkatwika, sinzi. Jewe nababwiye ko jye nakuriye ku Ijabe, bantutse umunsi wa mbere mpagera. Hari ibintu nukuri, hari abana bari baravuye muri Kongo n'ibiki, ugasanga muraturanye, rero bafite imuru iri very dark humor, sinzi ko muyizi. Areba cya kintu nawe utazi akakikubwira ukuntu ari kibi, none ukaryama ntusinzira. Rero mpura n'uyu nguyu iwabo nta blague bagira. Oya ngaho mbwira. Nivyo nta blague. Ibintu byose biri serieux, ushaka ni A B ni B, that's it. So nari nzi ko ari uko nyene bitegeza kumera, ariko n'igihe twakundana ntiwige duzana iyo imonwa. Dukundana wari bien, waravuga ama blague you know normal, ariko udashaka kubabaza umuntu. Urumva ngo uri kumbabaza ngo aka kantu wavuze ngo wajombye. Urumva twajyaga twifotoza iwacu, mu bahungu b'iwacu nige ndi mugufi, noneho reba Nikore yajemo tukifotozanya. Yajya mu ifoto nkamubaza urihe ko ntakubona. Nabimubwira iyo foto turi buyisibe, turarara tutavuganye, ubwo ibintu birahindutse, twese twasetse twaryamye, we yarakaye ntago ari guseka. Nta kintu umva ibintu ugahita ureba ukuntu abantu baza mu buzima, duhuje Kristo, duhuje inzira y'umusaraba, ariko ntago duhuje amateka. So rero kubera tudahuje amateka ntitwafataga ibintu kimwe. Najyaga njya iwabo hama bakagira nk'inama bakavuga ku bintu, umva ni muri belle famille ntago ndi buvuge, wumva nkasanga ibintu byakomeye, nkababwira uko mbitekereza, bari bunyirukane muri uno muryango. Nkavuga birakomeye, bobo bafite nukuri. Hari igihe umuntu akura neza akagira n'ibibazo byiza.
umva ibibazo byabo ntaho bihuriye n'ibya umva afite ibibazo ngo tantine yaraje ngo agera kuri aeroport agira escale y'amasaha 8 ngo ntiyampamagara hahita neke avuga ha iwanyu barabahamagara iyo bagize escale ngo nongo ntago byumvikana nkumva iwabo bari kumubwira ubwo turi gupanga voyage na madame wanjye tugiye nko mu Bubiligi mama akamubwira abantu bose agomba kuzasura hama bakabigiramo discussion bakelimina nombre bakavuga bo bazasura nabo batazasura ariko bikaba ikiganiro je mu rugo mbibabwira ngarutse havuga mwe mubwirana none mukajya inama bakalayininga ndene akavoyaja batamwishyuriye batagiye mu bintu bimwe ariko bamufiteho ubwo burenganzira jewe umunsi nsohoka byari birangiye so ugatekereza rero uyu muntu yakuze atyo nukuvuga emotion ziwe ziri so balanced ku buryo akantu kamubabaza n'akamushimisha kari hejuru so jewe kubera nari mvuye ahantu nyine wiriza ukihoza none so what ariko reka mbabwire ikintu cyatubayeho and then we are still fighting about this today uyu nguyu kubera ava mu buzima buri balanced iyo akoze ibintu akubwira ngo none ngo nibyo wagombaga gukora nanjye kuba yaramvano ari unbalanced nibwo nateraga pa imwe nkagera imbere mama yakomaga amashyi ati dore umuhungu wanjye noneho nza mu rugo nkakora ibintu byiza nkamugurira imodoka akavuga ngo none ngo suko nyine bagomba kubikora nkambwira kabutindi reka ngubwire yewe nuko nagomba kubikora kuko nakuguriye vewe ndamubwiye ndakuguriye brand new modoka nshya ngo yego ngo Imana iguhetsagire ya nta ndabyo nta tapi rouge ninjira ukoma amashyi ati dore umugabo we compliment ntayihari wewe ari muri place aho avuga ati isi igomba kugenda gutya ubikoze neza nibyo wagombaga gukora nanjye mvuye ahantu ku buryo n'ubuye umutwe bakoma amashyi bati ye yaserutse kuko nobody was expecting me to do so rero ninjira mu rugo ntegereje compliment z'uyu ntambwira kini bebe none reka mbabwire rero ibyateraga ubwoba turi muri Canada nigishaga mu gifaransa byawe igifaransa natangiye kukivuga niga muri 3e primaire i Burundi nibwo twakikaga Monsieur Ruhere travaille dans son champ avec sa femme et ses enfants il coupe le sorgho avec la hache nta nubwo nanize icyo bisobanura ariko naho natangiriye uyu yavutse akivuga so nagenda kwigisha mu gifaransa ubwo ndi gushaka vocabulaire nkavuga hajya ni la table ni rotable ni reporte ni rapporte harya narangiza nyikicara akambwira ngo écoute ngo moi je comprends pas akambwira gute ngo no ngo lo chaise amubaza baby ibintu byose mvuze inyigisho nakoze wumvisemo lo chaise yonyine urumva we kubera ubuzima bugomba kuba normal areba ikitagenze neza nanjye kubera ubuzima butari normal tureba icyabaye cyiza hajya mvuga nti icyambere mfite akagore katagira umutima nkambwira ariko se uretse nkubwire wavukiye muri Amerika cyangwa wavukiye Nyabwishongeze ahantu Nyabwishongeze ni heza aha Yesu we harabavuye noneho nkambwira wavuye he ku buryo ugira umutima uri emotionless
njye nkibaza ngo ni ukuba emotionless ariko nawe kameme hari ibijyari birimo ndi kukuvugira cyane gira ibyo uramaze mvugiye gute sinamuvugiye buriya nako emotionless emotionless is too much ariko emotions ziwe ziri different uko azi expressinga nanjye uko nzi expressinga twebwe ndi verbal ndareactinga uyu nguyu yarishima agaceceka nambwira we sikia nta kuntu ushobora kugutwara muri vacances nkishyura itike ukambwira ngo yongwa ahantu ni heza mama niko umva use kuko ntago reka mbabwire hari igihe uba warabayeho mu buzima you are okay ntago nigeze mbura ibiryo sinabuze aho ndyama marigire ibyo bintu byabayeho ariko hari ineza batigeze bankorera not because bari ariko nabo ntabyo bashoboraga so jewe nzi ko nakoze ikintu nanjye ntigeze nkorerwa I'm expecting you know nkumva noneho mwana igira icyo umbwira ati sheri urakoze so uno munsi icyo nzi cyo mu biganiro umuntu wese ariga tuwiga ibintu bitandukanye we are coming with a different background ye n'iyanjye yakuze afite papa na mama nakuze mfite mama bakuze ari bane twakuze turi 8 ndene ukaza uramenya n'abandi haleluya yego mwabyumvise noneho ariko message yacu ihagaze kuri ijambo ry'Imana ihagaze kuri ahantu Paulo yavuze bamubazaga ibya Apolose nawe aravuga ngo jewe mu gifaransa ivuga ngo c'est moi qui a planté Apollo a arrosé mais c'est Dieu qui fait croître so ariko kimwe Imana nivuga ngo ni jewe mpa imbuto umubibyi so kimwe nuko imbuto ntago ari umuntu yitanga ni Imana yitanga ariko abantu nibo baduplanta plantation rero iza mu buryo butandukanye hari iyo ngiyo iri spirituel ariko hari ni naturel na hantu twabaye plante tukizamuka tugikura aho twakuriye uko batubwiye uko amavaleur twakuranye tutaraba plante muri Yesu ariko araho twabaye planted uko twakuze rero aho wabaye plante n'undi aho yabaye plante umwe yarabaye plante ku mucanga undi ku mucanga ahantu hari umuyaga ibiti bikurira ku mucanga ibiti bikurira mu misozi biza bitandukanye even if byose ari ibiti so ugasanga umuntu muri bamwe gera niko ruturebye we are okay we are good ariko aho twabaye planted nta manywa nijoro ntaho byari bihuriye so icyo ngicyo bakivuga iki ko nasakuje cyane aho ngaho tufite background zitandukanye ariko Imana ikora ibintu neza izi guhuza abantu buriya hari impamvu igituma ameze uku n'igituma ameze uku je ndashima Imana je ndayibonamo defo ndayibonamo qualité kuko amen nukuri mariage n'iryo shuri ryonye n'Imana itujanamwo tutiteguye ikaguha diplome utaratangura ariko mu nyuma ugatangura ishuri so nize kumenya uko ameze hama niga nanje ku balancing ukomeze so namba abwe bavuga ngo ari plus je nkaba moins twagerageza kuba plus ou moins so nkagerageza nkavuga ni bo barazi gutwenga sishobora gutwenza nkuko atwenza that's for sure nzivyo hari byo shobora gukora abantu bakambwira ngo ndatwenza nanje ngatangara nkavuga jewe how ariko nize of course ndamugaruka na misi yose muri realite kuko hari igihe agenda cyane nukuri aragenda pe nkavuga no uyu nyene ndamugarukana so nize kumenya uko ndayimubwira ntabifate nk'iyo shoke so nize ko Bobe n'umusange cyane akunda abantu ibintu byose nanje suko nanka abantu uko mvukana n'abantu mba mu bantu n'umuryango ariko there is limit hari ahantu ndashobora kunyinjirira that's how I am hamaniga kumenya yuko hari umwanya wo kugenda cyane tugashaka tugataha mu gitondo tugatera blague ariko there is my time so narize kuba balanced hama nanje ndamwigisha kumenya kuko nshobora guhinduka kubera
yabishatse hello nzohinduka kubera yesu ashaka ko gusa ndiyadapta nawe bazi nibyo. iyo prison nayo nojamwo pe kuko I can never satisfy him. Ico ni uko nuko bimeze. I will never. Nanje ivyo nari nshaka kuri we byaramuvunye ntivyashoboka. So iyo prison twayinjiyemo muri mariage. So nkuko nabwiye harimo before ntavyo tugeze tumenya ko tumeze uko. Before ni twari expectinga yuko ivyo bintu bishobora kuhaba. Nico gituma yavuze ati mbega muri Canada bagukoze ibiki? Ntaco bari bankoze naje nyene mfise package. Hamubona uko meze. Iyo mubanye n'umuntu niho umenya uko ameze. So iyo package turayibandanya ariko hari ikintu uvuze nkigarukeho gato. Hari icyo avuze kuma ikintu avuze temperament. Temperament buriya hari ikintu cyadufashije kubera kudundana cyane. Hari ibintu twize kumenya ariko se uyu muntu ninde. So mu bintu reka mbibahe ibintu bine bitatu nize byamfashije. Twabanje kumenya les temperaments. Les temperaments naho ni how the person exprime. So uyu nguyu abumva hari temperaments zine sinzi ko muzizi, umusange, umukolerique, umufragmatique n'umumelancholique. You can Google it and then you know aho uvugira. No kuvuga ari uzahura n'umuntu acecetse ukibaza ngo nuguceceka ariko temperament yiwe n'umuntu acecetse. So jewe ndumukolerique ariko mfite dose y'ubusange. Nawe n'umumelancholique adafite indi dose we yuzuye. Kuko jewe nkunda objectif, nkunda tugende tugereyo ibidufata turabimenyera mu nzira n'ukuntu twabihindura turatora igisubizo. Ko nubundi kirwa gihari we imbere yuko agenda ashaka mwicare mu byandike mu byuzuze mu bitekereze mubone puru nambwira wangu igihugu cyafashwe nago twabivamo nago iyi business bazaba bayirangi ibintu twabiva nambwira vayo ingo tugenda. So tukagonganira aho ngaho genda umuntu w'abantu no kuvuga nakwicara mu bantu abantu bampa energy ariko iyo temperament ye abantu bamudraininga energy. Si Nicole niyo temperament niko iteye abantu bameze gutyo ntago bakwicara mu bantu amasaha menshi haragera gaceceka. So kenshi rero iyo umuntu ameze gutyo utekereza ngo umuntu niwe mubi ariko niko ateye ntago duteye kimwe. Amen. So icyo nicyo nashaka kwamba. Icya kabiri yari language aho duhurira. Language ya Nicole ni iyihe? Je namwicishaga amakado nkamukubita amakado rimwe namuzaniye indabyo za $70 ntago nzabyibagira we kuri Saint Valentin ndaziterura ndavuga noneho zingungiza mu muryango ntibakubona. Arazifata arambwira ati sheri reka basi mbigusobanurira ubwa nyuma ntuzongere kunzanira indabyo sinzikunda ni kwa General Yesu ntago kundi ariko suko atazikundaga nuko hari ibindi twabaga turi kunyuramo bigatuma za ndabyo atarizo ziri prioritaire ariko kubera temperament yiwe rero nibyo bivuge neza bivuge si wowe se umva suko nkuko bivuze suko ntakunda indabyo amashugwe niyo mvuga neza narayakunda ariko umwanya yabimpereyemo nibyo twari turimo kuri je nta na kimwe byari bivuze. So icyo kibazo rero kanyibabwira bakozi b'Imana badamu beza dukunda sibyo hari ibintu bita compartiment mu buzima sibyo najyaga mubaza oke ko warakaye nturi burye oya uretse oya hamubaza ko warakaye nturi bwoge nturi bukarabe nturi bujye kuryama none gift yanjye niyo wanze mu burakari bwawe. Compartiment ni by'abagabo ariko twebwe abagore suko dukora aho ngaho rero twebwe byose birafatana aho nari mapfiri utamvugishije mu gitondo ku mugoroba ukanzunza ni indabyo nta nico mbona.
haleluya. So ibyo byaramvunye ko nazaga abagabo dutekereza in the place of logic, abagore bagatekereza in the place of emotions. Yeah. So twebwe ijambo ni destination, bobo ijambo ni definition. So twavuze amagambo ngena nkamubwira nti rero ibi bintu numva utabitekerejeho neza, ni subject jewe Bobe metriza. Nkamubwira nti akambwira nti babe urazi ntekereza ko utabitekereje neza. Ngo sintekereza. Nkamubwira ntoya navuze ko iki kintu utagitekerejeho neza. So jewe Nicole n'amashure nize sintekereza. So uri kurambwira ko jewe ndi kijuju. Nkambwira ko baby sinko ndakubwira kuri kijuju, umva nanjye nkiyanfonse. Nkambwira gusa iyi sujet très calmement ntago yizi nkuko nyizi. Ni wowe ubizi, erega na bya bindi byose ni wowe ubizi, oya bikorere ko ari wowe ubizi bimenye. Ibintu bigatangira ari kiganiro gisanzwe, turi kuganira nukuri ndi muri domaine yanjye. Ndamubwira baby ibi rwose urabizi ko mbizi, oya ndi kijuju siniyumvira. Ubwo bibaye bibiri ntago turagera kure, sindanamusobanurira n'impamvu, ariko kuko emotions ze hari ziratrigarinze ikintu mu kirere, zimanuye information idahuye nizo jewe navuze. Noneho giye nkarwana musobanura icyo mubwira atari byo ari kumbwira, nawe akarwana ambwira yuko amagambo umbwiye arambabaje ariko si byo ndi kuvuga. So umba we amagambo ndi kumubwira yamubabaje ariko ntanambwiye ngo babe amagambo mbwiye arambabaje, ambwiye ngo ndi ikijuju siniyumvira. Nkahita ngo musobanura ukuntu atari ikijuju n'ukuntu yiyumvira. Noneho nabyo nabigeramo nkahita mubwira ntirumva nk'ejo bundi warakoze gutya, n'abana bajemo basi. Nkambwira ko se abagore ndambwira nzajye nkwandikira unsubize ku ibaruwa, nkwahirize message kuko tubigiye mu biganiro biratugora. So and then we find out yuko place dutekererezamo ntago ari zimwe. We izo emotions ziwe rero nashaka kuzimukuramo rero mundebere Bob. Nkambwira nibyo bintu bya emotion wajye ubivamo ariko uba kuko uzi impamvu mbivuga. Jewe I have a twin sister. Hama my twin sister atekereza nkanjye. Rero nkahita mvuga none se nka Bobete nk'ibi bintu ari kubyumva direct, ariko wowe urabyicariye urabizanyemo comment ubiririyemo. Kandi rero muzi ko Nicole amarira yaba hafi arababizi, uyishimye ararira, filime iramuriza, imbwa bayigonze ararira. Nukuri rwose navuze nti ubwo n'ubuntu budasanzwe, ufite umutima rwose utanduye kugira nzarire. Yes, buriya ndega nkubwira hari igihe ureba ushaka kumenya how hurt cyangwa how uri mubi cyangwa hari ibintu bitarakira. Umushiti wanjye yabuze se ariko bamwohereza message turi kuganira, no baratubwira ngo nguzi ko papa apfuye. Ni Paul. Noneho icyo nashaka kubwira rero nkomeza conversation, hama ndigaro nambwira ubuze papa wawe kubera iki bitakitinze, kubera nta papa nagize, nta emotions nimwe iri yatashe kuri icyo kintu. Iyo bambwiye papa numva nk'ari nk'umugani, numva ari nk'ibintu byo mu ijuru, Yesu Kristo umwami wacu, papa wacu twese, ariko nkumva I'm not attached na gato. Nagiye kubyiga kuri Nicole ambwira ngo ngo papa wanjye yapfuye umunsi wa mbere abimbwiye, naho ndambara ngiye ku kazi ndambwira hari yapfuye ryari ngo 98. Uracyamwibuka? Umuhungu Bobe ndakomeza ntashe nimugoroba nsanga habaye intambara ntamenye. Nta mutima ugira. Nakubwiye ko papa wanjye yapfuye, sinzi ibintu byari bariho barabivugana kuri message bibukanya
I didn't contribute rwose, navuze ibyo bintu ntabwo bindeba, mukomeze na so wanyu utyo. Ariko rero na Nicole nize to be balanced, kugaruka noneho nkasubira, ariko uzi ko hari ibintu mfite nibaze ko biri nomo ariko bitari nomo. So niwe rugero rwiza ujya unyigisha yuko hari ibintu ntaha imbaraga kandi byari bikwiye, yego arakabya, ariko at least nkumva nabisobanukirwa cyangwa nabyumva. So ariko harisheri, hari verse wambwiye ejo bundi muri Yobu 2, hari wambwiye ngo iki? Ya verse muri Yobu 2. Je crois que c'est Job 1. Arankosoye ngo ni Yobu 1. Yavuze ngo iki? Tugiye gusoza, ntago turi gushaka buriya Bibiliya ni byanditswe, ariko nta kintu cyiza iyo bifashe ubugingo, bifashe ubuzima, and then we go through experiences kugira hagire muri ibyo twavuze ntihabuze umwe afashe kamwe, agafashe in the way on another. Muri bya bintu bitatu nababwiye, wishaka mvuge, muri bya bintu bitatu nababwiye, icya gatatu ntabwo nari bwakivuge. Icya gatatu nagiye kumenya, umva icya mbere yari temperament, icya kabiri yari love language, ariko icya gatatu nagiye kumenya, nagiye kwiga seasons z'umugore. Kuriya tugira automne, printemps, hiver na été. Harya bagivuga mu Rwanda dufite season ebyiri. So nagiye kumenya hamwe nshakashaka, kuko najyaga mubwira nk'ibintu kwa mbere agaseka, nasubiramo ya blague mu cyumweru cyiza akandakarira, havuga ariko se uri bipolere, ufite ikibazo mu mutwe, kuki mvuga ibintu nabisubiramo bikakurakaza. So ngiye kubimenya nsanga abadamu Imana yabahaye 4 cycles in a month. Sako ya mbere ni igihe bavuye muri bya bintu by'ukwezi, babandi bakibijyamo. Noneho iyo ngiyo imeze nka printemps, ni kuvuga ni igihe indabyo ziri kuza. Niho Nicole ambwira ngo tugende muri restaurant, nihambwira ngo tugende tugire marche, niho Nicole mbona rwose aseka, nibidasekeje akabiseka, za blague zanjye akaziseka, nkavuga ni dore sha Nicole n'uyu nguyu nakubwiraga ibi byo nashaka. Icyumweru cya kabiri, Nicole, she's a very romantic. Arambwira ati sheri I love you, akamfata ubundi ndataka, wambabari ukankora wa mudamu we ko ari wowe mfite shwi. Ariko icyo cyumweru cya kabiri amfata abari sexy somehow, hari ukuntu yambara nkavuga nti Yesu n'umwami. Bikagenda byagera mu cyumweru cya gatatu, sinzi abagore n'abagabo murazi ko ari igihe umudamu anyuraho ukamukubita nko ku bitugu, yego sinshatse kuvuga, ariko wamukubita ku bitugu cyangwa agahita arakara, havuga ariko iyi ni kabutindi, none se wowe ibi bintu ejo ko nabikoze n'ejo bundi. Ariko cycle irangije guhindura, umubiri we uri kwitegura another period, uri kwitegura kwinjira hahandi. So ko muri kwitegura kwinjira hahandi, hari emotions ziri gukina muri we, ari we ntazazi, nanjye wowe nasaze, navuze nti baby, nigeze kumubwira nti tugende twicare ahantu kwa muganga badufashe, kuko I think here there's something tugomba kwiga, ko ntabwo nabyumva yuko kino kiganiro twagikoze ejo uno munsi cyahindutse. Agahita agira cycle ya kane, icyumweru cya kane, aho binjira mu mihango, reka tubivuge, none hagahita aba week. Aho ngaho she needs more my presence. Akeneye ko nza nkamurasura, kuko mu mubiri we hari ibintu biri kuvamo. Akeneye ko nongera nkamubwira ko mukunda. Akeneye ko mubwira ko nta mugore mwiza abaho nkawe ku isi, ko kuvabaho rwose nta wundi umeze nkawe. So numva ari ikintu napartage abagabo, to know those 4 steps kugira zizagufashe. Umugore wawe ntiyahindutse, ariko umubiri uri guhinduka, hamumenye uko wamufasha on each steps. Murakoze ngaho. So iryo jambo ni muri Job
12 sinzi ko bishiraho bamfashije bayishire mu gifaransa ni uri kunda ego Job 1:12 reka nyigushakira hano twari oh yarisoma mu gifaransa shere vuga agafaransa keza ngiri akira waris Okay. 1:12 ouais. Reka nyigushakire Que l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. mu kinyarwanda iravuga ngo Uwiteka arasubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko ye keretse ubwe we kumumaraho ukuboko kumuramburaho ukuboko kwawe nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Amen. Amen. Ndazi ko twese tuzi inkuru ya Yobu. Yego. Yaciye muri byinshi. Satani avuye ngaho imbere y'Uwiteka yagiye kumukubita mu bintu byinshi. Yes. Amukura ko ubutunzi, amukura ko abana, amukura ko ibintu byose. Hama mu nyuma ndiko ndaganira na Bob two turaganira ijambo ry'Imana mbwa sheri. Nurazi yuko Imana yamuhaye uruhusha Satani ngo gukora ku bintu byose kiretse we. Hama we umugore nigeze amukorako. Come on. Sinzi ko mwabyumvise. We umugore we yari muri package ya we. Amen. Hari umugore wayo migeze mumva yapfuye canke yagiye canke yari twamwumvise gusa ariko aramubwira ngo avuge nabi ngo atuke Imana ngo apfe sivyo ariko we Satani ntiyamukozeko. Yes. Cyane aho urukuntu Imana yonoha mariage ku buryo budasanzwe. Iyo ubonye wewe ibona wewe. No ibonye Bob. Nicole ari muri Bob. So hari ibintu bidashobora kunkorako kuko Imana itubona nk'umuntu umwe. So twebwe twaciye mu bikomeye muri mariage dushaka no gutandukana. So iyo ndavyumviriye numva Imana yari dufitiye imigambi malgré yuko tutari bwamenye yuko muri we umva twashaka kwitandukanya ariko Imana yo yatubona nk'umuntu umwe. Turakubitwa n'imiyaga hirya no hino gushika dutangure kwisobanukirwa. Ariko jewe aho nari kuja hose nivyo nari gukora nari muri we. Imana iravye Bob ibona Nicole. Yes. Imana izamuye Bob Nicole arazamutse. Nicole arashitse ahantu Bob atwenza adatwenza Nicole adatwenza mubona Nicole na Bob. Peu importe. Nimushobora kudutandukanya kuko nivyo Imana yakoze. So hari ibyo Bob ashobora gucamwo ariko tubirimwo. Umva nivyo bibi tubirimwo. So bidependama nuko jewe shaka guhagarara umenye revelation yuko ntituvana. So ndashaka kubwira abantu nukuri turi mu bihe bitoroshe vyingo. Ariko divorce is not an option. Uri muri we nawe ari muri wewe. Imana yabagize umwe. Twagwanye imyaka irenga 10 ntivyoroshe ariko twize kumenyana. Nimwumvise ko twatanguye kuri moins no kuri plus. Ubu turi muri plus ou moins. Ubu tuzi ukuntu tubalansa. Shobora kuja muri mode yiwe nawe hari igihe aza mu yanje ariko nyene numva Imana yaduhaye revelation idasanzwe. Satani ntiyigeze ikora ku mugore kuko yari muri we. Yes. Kandi yari yahawe uruhusha rwo gukora kuri vyose kiretse kuri we. So reka bibabere impamvu. Amen. Hallelujah. That's byerekana how Imana itekereza ku rugo yuko through imubwiye ngo nakore kuri byose ntiyakoze ku mugore we kandi umugore we ntabwo Imana yageze muvugamo ariko byerekana rya jambo ryo muri Genesis 2 ivuga ngo babiri bazacika umwe. So Imana imuvuga ari yabonye umwe. Nukuvuga ikibazo cyawe cyangwa cy'umugabo wawe ni icyanyu. Igisubizo cye ni icyanyu. So ari ikintu kiri kuza hagati y'ingo cya competition. Imana igikureho mu izina rya Yesu.
There's no competition between men and women. Nubwo muri abahanga Imana ikanyuza umugisha muri umwe, noneho mwatangiye urugo umugore ahembwa umugabo afata make umugore agafata menshi, nta kibazo amafaranga yanyu mwese. Kuko murwaye ni uzamurwaza, mukize niwe muzakirana. Nimwa so Imana nta kindi numva twasenga yuko Imana yongere itugira umwe. Hari byinshi byadutandukanyije, hari byinshi byadukuruye hirya no hino. Wabonye amadefo menshi ku mugore. Ndangiza hari steps zisanzwe ziba muri couples. Ndazivuga sinza kuzi ntago nza kuzi. Hari phase ya mbere twa honeymoon that twese tuzi iyo abantu bagikora ubuko kuntu biba biryoshye. Ya kabiri yitwa reality phase, aho utangira kubona umuntu kwari byakweri, yuko atoga neza, yuko ninjoro agenda kuryama atibrosheje, yuko amashuri yakubwiye ko yize iyo yandika akora amakosa. Reality none gakikinga yene ukavuga uti hari ya gatatu rero yitwa crisis phase. Crisis phase ni gihe munyura mu bintu ariko ukavuga uti ya la hanga twebwe iyo ngiyo twayitinzemo. Crisis phase tweri reality na crisis byinjiriye rimwe. Ko nabonye reality twinjira muri crisis. Umva nabonye umuntu ndamwe ntoya uyusuwe nashakaga nawe ati no uyu nguyu usuwe nashakaga. And then hari phase ya kane ariyo twebwe turimo ariko abandi bayirenze, yitwa healing and rebuilding phase. Amen. Ni gihe ni phase aho abantu mutangiye kumenyana, and then ugatangira kwemera umuntu kwari nubwo atahinduka. Kenshi turwana duhindura abantu, ariko hari abigera ukamubwira uti jeri urashaka gutaha sinzi uko mujya mubibona niyo tuvuye hano hari gihe Nicole aza akicara cyangwa n'igihe atagiye mu modoka akicara. Kera najyaga musanga nkahita mukurura ni toko muguru wa pastor ujya kwicara mu modoka ushaka. Ariko ubu ngubu ndazi yuko that's her. So nta kintu kiza nko gukunda umuntu ariko umurekeye kuba wariwe. So phase ya gatanu ni phase yitwa partnership and purpose. Ni gihe rero mutangiye ku building something else beyond you. Uvuga uti noneho ubu ngubu kuko hari gihe byinjiranamo ariko kubera muri struggling ugasanga it's not clear. Ntibiri clear, turi kujya he, turi gushaka iki, ariko kubera ibindi byose byavanze ugasanga biragoye. So iyo ngiyo rero ni gihe mwahilinze and then mukaba aba partners muri gushaka ibyiza. Phase ya nyuma impamvu ndi kuzivuga nuko bamwe bari muri imwe muri izo ngizo. Couples zose turi muri steps ya nyuma ariyo nziza ni legacy and impact. Hallelujah. Ni gihe utabugitekereza wowe ari gutekereza abo wabyaye icyo uzasiga, impact uzakora, ni bande nzakora ubuzima bwabo bugahinduka kubera twebwe. So as we are conclude turashaka gusenga as nk'umunsi nk'uyu nguyu mwiza, umunsi w'ingo. We know we go through challenges as couples. Hari ibyo dushobora kuvuga n'ibyo tutavuga, hari bitubabaza utabwira n'uwo mwashakanye, ariko I believe today yuko Imana hari uwo ishaka guhilinga, hari uwo ishaka gukiza. Muri ya magambo udashobora kuvugisha akanwa kawe, hari n'ibyo wavuze ariko nta mbaraga bigifite, urayimubwira bikamera nk'ibintu bivugira mu rusaku. Niyo bisubiyemo akubwira ngo uratangiye ugira uvuge bya bindi nyene, ariko reka Imana iguhe power yo gusubira kubivuga bakabyumva ukundi. Reka Imana iguhe ubushobozi yuko wavuga ijambo rigakiza abantu, rigakiza uwo mwashakanye, then Imana ikazabaha kugera mugere kuri ya phase ya gatandatu aho you be an impactful people. Hallelujah. Tusenge. Mwahaguruka tugasenga. Couples abazirimo mwafatana amaboko, and then Imana igakomeza strengthening the relationship. Ntago relationship ari ikintu cyarangiye burundu, ntago intambara zihava, ntago ibintu birangira, ariko uko tugenda niko tugenda Imana igenda iduhindura, uko tugenda tuyisanga niko igenda itwigisha ikatugira beza kurusha uko twari turi. So Mana, mu izina rya Yesu Kristo duhagaze imbere yawe, turavuze ngo hari ibyo tutazi, hari n'ibyo ukitwigisha, ariko ijambo ryawe ryaravuze ngo kuva nkibarema mu nda ya ba mama wanyu ngo nari mbazi. Mwami, uratuzi birenze imibiri yacu, ariko uzi mwuka wacu, uzi our soul, uzi ibyo dushoboye gukora birenze amagambo tuvuga, uzi ibyo twashoboye kudukoresha birenze aho twakuriye naho twavukiye. Kenshi turwana dusobanurira abantu aho twavuye, ariko muri Kristo tubwira abantu aho tugiye. Mu izina rya Yesu Kristo udushoboze kudahagarara gusa ku bikomere na past zacu, ariko duhe gutumbira amaso Yesu Kristo kugira tugire rwa rugo yifuzaga ko ruba agikora Garden of Eden. Mwami, igihe wabaga responsibilities ukababwira uti ukaba dominion, ukaba no kugadinga garden. Mwami,
turongeye gusaba dominion yawe as couples mu izina rya Yesu Kristo. Tukweretse tuje imbere yawe, ari twebwe abubatsi, ari aba GI, ari ababuze abagabo cyangwa abagore, ari aba gift of hope, abantu bose udusange. Ariko turazi ko when we build the family we are building a nation. Turazi ko yo tuvuze umuryango turi kuvuga igihugu, turi kuvuga abana bazakura bari mentally stable, turi kuvuga abana bazakura muri environment nziza kugira bige neza, bakure nabo bazakore ingo nziza zirusha izacu. Yesu, tukweretse uyu mugore mu ihema kuri uyu munsi data, ngwino data usa n'imiryango uhereye muri no torero ukagera i Kigali, mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi yose, kuko uyu muryango usanywe igihugu kirasanwa. Tugusenze muri make ko